povrće, od kojih bi jedna bila locirana u Strumici, jedna u Rosomanu. Oba dvije bi bile opremljene najmodernijom tehnologijom za prihvat, kalibriranje, sortiranje i pakiranje za moderne supermarkete, voća i povrća. Ovaj projekt započet je na inicijativu makedonske vlade i moram reći da je tu svoj osobni veliki doprinos dao i premijer Gruevski, a posebno projekt vodi vicepremijer Stavrevski, tako da mi zapravo cijelo vrijeme suradnje imamo direktni kontakt sa samim vrhom vlade koji je evo zaista po našem mišljenju izuzetno dobro procijenio da ovo može biti velika šansa za makedonsku poljoprivredu, ali i za gospodarstvo u cjelini. Nositelj do izborna jedinica 1, Nikola Gruevski. Glasaj za broj 11. Makedonija znaje, prerodbata produži.